ассалому алайкум дӯстони азиз. Инак мо тасмим гирифтем ки дар як соат забони HTML ба шумо биомӯзонем. Ман 3-4 сол пеш як курси забони HTML ва CSS карда будам, аммо дар он хатогиҳои зиёде буд. Ба хотири ҳамин соли 2017 курси нав, яъне курси HTML ва CSS ба навор гирифтам ва ҳоло он дар сайти ман вуҷуд дорад. Акнун ин видеои охирон мешавад аз HTML, чунки HTML забони осон аст. Ман мавзӯи нав дорам барои шумо ки мехоҳам онро ба шумо биомӯзонам. Барои ҳамин ин дарс дар як соат, яъне забони HTML-ро чизои асосиро ман гуфта мегзарам. шумо метавонед ки ин дарса гузарен, давомаша аз интернет метавонед ки дигар истифода бурдан гиред. хуб, ман нақша тайёр кардам, яъне мундариҷаи омӯзиши забони HTML5. ин аз 12 дарс иборат аст. Инак мо ҳар як дарсашро ба шумо хуб мефаҳмонем. асосҳои забони HTML: структура ва метатег. касое ки намедонанд, HTML забони сайтсозӣ аст. ҳамаи сайте ки дар интернет мебинед, ин бо забони HTML сохта шудааст. шумо агар забони HTML-ро омӯзед, пас метавонед ки сомона созед. аммо агар хоҳед ки дар ягон ширкатҳо кор кунед ё ягон сайтҳои яъне бо қувват созед, дар ин ҳолат шумо бояд забонҳои JavaScript, PHP ё ин ки CSS ва дигар намуди технологияҳоро омӯзед. HTML бисёр забони оддӣ аст ва онро дар редакторни код мегӯянд. дар махсус барномаҳои ҳастанд дар компютер ки дар онҳо кодҳояшро менависонӣ ва дар браузер, яъне натиҷаи корро ишон медиҳад. Мана ин дар экран чӣ хеле ки мебинед, якчанд намуд редакторни код, программое ки яъне компилятор код мегӯянд, яъне дар ҳамин кодҳои забони HTML-ро менависед. аз ҳама машҳуртаринаш мана ин Notepad++ аст ва Atom, Visual Studio ва Sublime. акнун мо мегзарем якум мавзӯъ. хуб, камтар адабӣ гап намезанем, барое ки ман аксенти хуби адабӣ гап задан надорам. барои ин ман тез шуморо мефаҳмонам, шумо баробари ман гӯш кунед ва омӯзишатонро идома диҳед. акнун гӯш кунед. асосҳои забони HTML мо гап задем, структура ва метатега гап мезанем. структура ва метатег чия? яъне мо ҳар боре ки забони HTML да яъне бихоҳем кор кунем, мо файл месозем. ман дар ин дарс яъне Notepad++ истифода мебарам. Notepad++ яке аз барномаҳои машҳуртарин аст ки дар ҳама намуди компютер ура яъне установка кунӣ меқапад, яъне қабул мекунад. шумо метавонед дилхоҳ компилятори кода яъне истифода баред. ман аллакай уро установка кардагиам. шумо метавонед гирифта уро установка кунед. акнун мо ки дар омадем, бояд структура HTML-а нависонем. метавонед ба сайти ман дароед. мана web.amo.tj. дар ин ҷа медароед ва мана HTML да мекунед, основа HTML. аз рӯи ин сомона мо шуморо забони HTML дар як соат яъне мо меомӯзонем. ин ҷа ҳама нависондагиҳош ҳасташ. шумо давомаш агар хоҳед бихонед. мана он чизе ки дар ин ҷа мебинед, ин структураш аст. ман копировать мекунам ва дар Notepad++ вставид мекунем. ин чизои нодаркорашанд мегирем. баъде ки мо структураи забони HTML-а нависондем, бояд мо сахранид кунем. масалан, ман дар работи стол сахранид мекунам. дар работи стол яъне як папка месозам. папкаро номша мемонем web. акнун дар дохили папка даромада ва номи файли HTML-а менависонем. номи файли HTML дил хушида метавонад, аммо саҳифаҳои аввали HTML-а ин индекс меноманд. барои ҳамин тибқи қоидави индекс меноманд. ман ҳам индекс меномам. шумо метавонед дилхо ном монед. сахранид мекунем. акнун мана чӣ хеле ки мебинед, Notepad++ аллакай шинохт ки ин файли яъне HTML аст. барои ҳамин рангоша яъне светной бароҳад. акнун ман нишон медиҳам ин структура чи аст ва чӣ маъно дорад. якумашда мо менависонем doctype. doctype маънои ин дорад ки яъне ки мо дар HTML5 кор мекунем. HTML4, HTML5, XHTML чӣ маъно доранд? инҳо фақат як версия ҳастанд ки махсус чизои нав мебаранд. шумо дилхоҳ HTML да агар кор кунед, ё 5-4 ё ки XHTML да, шумо ба хубӣ асудаи лубои намуди HTML яъне ки кодош мебароед.
دویم ما HTML می‌نویسیم و HTML را در پایان محکم می‌کنیم. چخیلی که می‌بینید در هر جای ما وقت شده ایم و محکم کرده ایم یک نمونه نویسیم، فقط که در یک دست سلش نویسندگیم. این سلش معنایی را داره که یعنی که ما تگ HTML را در پایان محکم می‌کنیم. تگ چیه؟ تگ ما در موضوع دیگر میگیم. خوب درشی هد می‌نویسونیم. در هد اون چیزی میاد که یعنی مغز سری HTML، یعنی در اینجا ما کادیروفکا یعنی کلچت کردیم. یکی از موضوعهای ما هم یعنی من پیشکی گفتم این متا تگ است. من اینجا نویسم متا تگ این یعنی من خیلی متا می‌نویسم. هر یک متا یعنی که در داخلی هد نوشته میشه، یعنی پایان با پایان در داخل هد می‌نویسیم. تگ در HTML چی را میگن؟ تگ اون چیزی را میگن که یعنی که در HTML یعنی کدهاش تگ نمی‌نامن. من هم چیزی که در من این کدهایی که می‌بینید اینها را معناشون تگ هستن. یعنی هر یک تگ هوی میشه و محکم میشه. من چخیلی که می‌بینید تایتل هوش ده و تایتل هوش محکم شده. و خوب ما متا تگ گفتیم. تایتل چیه؟ تایتل این زاголовка است که در بالای براوزر میبره. حاضر من نشون میدم چخیلی. بودی باشد یعنی که بدن HTML است و چیزی که ما در بودی می‌نویسیم در اینجا میبره. سخرانید میکنیم ما فایل مونه یعنی через براوزر میکشیم. ما چخیلی که گفته بودیم ما در ابوست پاپکای وب کشیدیم و فایل ایندکس HTML داریم. اینا через براوزر میکشیم. ما چخیلی که میبینید یعنی که صفحه سفید برآورد. اگر через براوزر ما پرسماتریت کد کنیم پس در اینجا کد HTML رو میبینیم که یعنی که ما در حقیقت هم خیلی کد رو نویسنده. اناکنون تایتل در تایتل ما بالا داریم صفحه یک یعنی که نویسندگی است. این بود معلومات اوید استرکتور HTML. اگر برای شما معلومات زیادتر درکار باشه در سایت دراین یعنی بخونید. موضوع دیمون تگ چیست؟ ما تگ گفتیم که چیه؟ یعنی هر یک تگ پوی میشه و محکم میشود. چخیل یعنی که مثلا نگاه کنیم من خیلی ناخونک میمونیم یعنی دل خود نمی‌نویسیم. مثلا ID می‌نویسیم با ناخونک محکم میکنیم. در این حالت این تگی ما در میان خود یکم چیز میآید و آخر در من همین خیلی با همین خیلی ناخونک میاد بعد سلش میاد بعد با نامش ID یعنی باز محکم میشه. این تگ مینامن. عموما همین چیزی که در HTML وقتی با هوی میشه و محکم میشه اینو نامشون تگ است. اکنون موضوع دیم ما اتریبوت های زبان HTML. ما در سایت میدرویم اتریبوت ها را میبینیم که اتریبوت ها چی هستند. خوب میکشیم من اتریبوت چی است؟ در اینجا همه نموده اتریبوت یعنی نویسندگی شده یعنی فهموندگی شده که اتریبوت چی است و ما میگذاریم یک اتریبوت هم مینویسیم. من مثلا 400 UTF-8 یعنی این اتریبوت است. 400 UTF-8 این معنی اون نداره که یعنی ما در زبان HTML غلطی میشه که ما وقتی کریلی حرف کریلی قطعی مینویسیم به UTF-8 جنراسی یعنی که اون خطا میبره حرفای ما را نمیفهمه یعنی با هر خیلی علامت سوال مینوس پلوس معنی خیلی یعنی که در براوزر نمایش میده. برای که زبان کریلی را خوب فهمیدن در همین داکومنت HTML ما باید بنویسیم که 400 UTF-8 جنراسی. اتریبوت چی است؟ اتریبوت یعنی که هر یک اتریبوت برای خودش یعنی نام داره. مثلا نیم یعنی اتریبوت ها برابری دارن و دو ناخونک دارن. اینها را اتریبوت میگن. در زبان HTML اتریبوت ها زیاد میشوند. اکنون من یک چند اتریبوت را از دیگر سایت ها برای شما نشون میدم. مثلا سایت من پرسماتریت کد میکنم. من رفت این اتریبوت است. من کلاس این اتریبوت است. من ID این اتریبوت است. یعنی اتریبوت ها یک نمودی کد در زبان HTML هستند که برابری و دو تا ناخونک دارن و در میانشون یکم عملیات انجام داده می شود. متن تکست چیست؟ HTML تکست ما نظر میکنیم. اینجا اون چیزی که برای HTML گفتگی است. چخیلی که اگر شما در ورد کار کرده باشین تکست با میانه میبرین بر کلان میکنین خورد میکنین تکست ژیر نمیکنین تکست تگش خط میکشین. من این تگ‌های هستن که یعنی با تکست کار میکرد میشه. من یک چند نمودی تکست نشون میدم. تمام. مثلا تگی پیرامو نشون میدیم. ما چخیلی که گفتیم یعنی که در زبان HTML در بودی باید ما
کدهای زبان HTML تگ های زبان HTML باید نویسونیم. تگ p من اکنون ما یکم چیز در داخلش می نویسونیم و محکمش میکنیم. این تگ p است که در بالای اکران ما من مقصد معلومات میبرد. باز هست تگ am. من چه خیلی که میبینین یعنی که تکست های ما را یک پاره کرد، یعنی کورسیوی. باز میشود که تگ را در داخل تگ نویسونیم. مثلا چه خیلی strong این هم یک نمود تگی است که یعنی متن ژیر نمیکنه. ما که شدیم فقط معنی یعنی داخل کردیم و سلش آخرش را محکم میکنیم. در این حالت باید معنی ژیر نکنه. من چه خیلی که میبینین من یعنی که ژیر نشید. هر یک تگ هم میتونه که شما در دون تگ نوشتن گیرین، یعنی این خطاگی نمیتید. سراغه ها در سامانه در آمده میبینیم. من اینجا ما سلکه ها داریم. سلکه ها در آمدیم. اینجا همه نویسندگی یکم چیزی که ما میگذاریم این سراغه را میتونیم چه. مثلا نگاه کنید، من وقتی که یکم جدا آمدم نگاه کنید هر یک صفحه که من میدارم یعنی در اینجا دیگه صفحه ما علی شدن میگیره، بعد دیگه صفحه گذاشتن میگیره. اینا یعنی که سلکه میکنم. سلکه چه خیلی میسازیم. سلکه یعنی با تگ ا میشود. تگ ا کشید یعنی که میونه شما مینویسونیم که این چی است. چیزی که میخواین دل خود نام میخواین در میونه این مینویسونیم. اما برای سلکه ما یعنی کار کردنش ما باید یک اتریبوتش بنویسونیم. اتریبوت رف. اتریبوت کشید باید ما ابیزاتلی برابری و نخونکه بمونیم. انا اکنون در اینجا چی میکنیم؟ ما میبینیم که سلکه ما آماده شده است یا نشده است. من چه خیلی که میبینید در اینجا ما رو باید وب یعنی که وب ما هنگامی در بلوش میشیم من خیلی یعنی سلکه میشه. دوم ما باز سلکه چه داریم؟ سلکه داخلی داریم. سلکه داخلی خیلی میشن یعنی که در یک سامانه چند صفحه میشه، یعنی که من خیلی یعنی صفحه ما آینده یعنی که زیاد میشه در HTML که ما کار کردیم. برای همین من یک صفحه دیگر میسازم و سخرانیت کاغ میکنیم. نامش بیاین یکم چیز میکنیم. مثلا نیو که موندیم یعنی که توچکه HTML میمونیم، یعنی نقطه این دستشویش یعنی HTML میکنیم. اکنون ما به استرکتورا نوشتن ما فقط یک تگ پی مینویسونیم. در داخل تگ پی یک نوشته جد مینویسونیم. مثلا چی مینویسونیم؟ این من نیو یعنی مینویسونیم. هنگامی که ما بخوایم اگر در همین فایل ما یعنی ما هنگامی کلیک کردن در همین فایل بگذاره ما در داخل اتریبوت چی مینویسیم؟ در داخل اتریبوت نامی همون فایل ما نامینویسیم. نام فایل ما چی بود؟ یعنی نیو بود. نیو کی بود؟ یعنی فرمت شما مینویسیم HTML یعنی که این HTML است گفتم. سخرین میکنیم پراورکا میکنیم. من هنگامی که ما کلیک کردیم من چه خیلی میبینید در صفحه گذشت. باز ما داریم یعنی که فرود آوردن چرا سلکه نمیشود که اسکچات کردن یکم معلومات. ما از پایان این یک تگ مینویسونیم بیر. بیر چی است؟ بیر یعنی یک تا پایان میپرتوید. بیر یعنی که محکم کنک نداره. این در HTML5 یعنی که این محکم کردنش این نی ابیزاتی نه. برای همین بیر خودش تگی است که یعنی که فقط شده میشه و محکم نمیشه. برای اسکچات کردن یکم چیز ما یکم فایل زیب میکنیم. مثلا بیاین همین نیو خودمون یا اینکه نیو یکم فایل میسازیم، بیاین فایل ورد میسازیم. من همین دکومنت ورد یعنی زیب میکنیم، فرمت زیب میکنیم. مثلا من نامش دانلود مینویسونم. من از زیب کردم. اینش در کار نیست دیگه. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون ما در صفحه‌مون یعنی آدرس میتیم که یعنی رفته همون چیزا اسکچات کن. یعنی اسکچات ورد میون یک سلکه دیگر میسازیم. یک بیر دیگر هم میسازیم که از پایان بیاید. در اینجا می‌نویسیم اسکچات ورد. انا اکنون برای اسکچات کردن ما آدرس همون رو می‌نویسیم. اول نامش
вақте ки номша нависондем мо нуқтаемон яъне формати ӯро менависем. Формати он яъне zip ҳаст. формата мана ин хел мебинам. Voice ва да медароем мана инҷа нависонда zip, яъне ки ин формати zip ҳаст. сохранить мекунем, проверка мекунем. мана вақте ки ман дар ҳангоми скачат ки мечиқам мана чӣ хеле ки мебинем поёни браузер мада аллакай скачат мешавад. аз сомона ба дигар сомона гузаштан. яъне через ссилка мо метавонем ки аз сомона ба як сомонаи дигар бигзарем. биен сомонаи яъне главни ман мегзарем. инҷа ягон описание менависонем ва дар инҷа номи сомонаи ман мегзарем. сомонаи ман яъне дар ин сомона дохил нест, барои ҳамин мо через браузер мегзарем. яъне номи HTTP ра менависонем. HTTP/ баъдан номи сайта менависонем. номи сайти ман amo. вақте ки ина нависондем сохранить мекунем, проверка мекунем. вақте ки ман дар болои amo ки мечиқам клик мекунам, ман абинам ки дар сомонаи яъне блоги шахсии ман мегалта. акнун боз як намуди суроғатии дигар аст ки ин суроғатиашам яъне ман ҳозирш ба шумо нишон медиҳам. масалан фарз кардем ки сомонаи мо мана як папкаи дигар дошт, масалан папкаи 1-2-3 дошт ва мана ин файли мо дар он дохил буд. ҳангоми мо скачата бичиқем яъне ки кор намекунад, ошибка метад, барое ки мо адреса нохато гуфтагем. чунки чи инҷа гуфтагем ки download, яъне ки дар баред индекса гуфтагем ки файли download вуҷуд дорад, не ки дар асл ин файл вуҷуд надорад. ин файл дар дуруни як папкаи 1-2-3 вуҷуд дорад. барои мо номи папкаро менависонем, номи папкаи мо 1-2-3 ном дорад, бас баъдан слеш мемонем ва download менависонем, яъне ки аз ӯ дохил рафта гирифта она яъне печат мекунад. биен номи папкаро download 1-2-3 не, балки load мемонем. вақте ки load мондем, дар ин ҷо метавонем ки load нависонем. обязательно бояд load нависонем. дар ин ҳолат бошад, яъне скачати мо кор мекунад. агар файли мо дар дохили ягон чиз боша, мана масалан нигоҳ кунед, мо индекс дорем, яъне индекс дар дуруни load боша, мо бихоҳем ки дар new бигзара, пас дар ин ҳолат боша мо дита нуқта мемонем, яъне ки обратни, яъне ки чӣ хеле ки дар забони HTML мана чӣ хеле ки дар браузер вақте клик карден обратни мегарда, дар забони HTML ҳамин хел чиз вуҷуд дорад. мана ин хел ваяшам масалан ин хел мемонем, яъне ду нуқта мемонем, слеш мемонем, яъне ин маъное надорад ки аз папкаи load, яъне не бошед, аз папкаи кадом папкаи ки вуҷуд дорад, яъне баро баъдан папкаи load дабро баъдан наминҷа дорад, яъне ки ин маънои ду слеш яъне дорад. хуб, инаша ман фақат ҳам хел менависонам, мемонам меиста, ина комментарий мекунем ва комментарийро мефаҳмонем чи. комментарий дар забони HTML мана ин хел ду нохунак мана ин хел нависта мешавад. чӣ хеле ки мебинед вақти миёна инда ҳар чизе ки мо менависонем ин комментарий аст, яъне ки дар браузер ина нишон намедиҳад. ин комментарий ба хотири аст ки яъне мо дар код, яъне коди мо зиёд мешавад, мо мехоҳем ягонча подсказка кунем, яъне ки дар комментарий уна менависонем. биен ҳамина мо дар комментарий менависонем. мегӯем барои баромадан. барои баромадан ду нуқта яъне слеш истифода баред. дохил кардани сурат дар HTML. акнун мо як папка месозем. папкамона номша image месозем, яъне ки оянда мо дар ин папка суратамона мегирем. дилхоз сурата дар инҷа копировать карда вставид мекунем дар дохил. номи сурата ягон чиз менависонем. масалан биен номи сурата менависем img ва инҷа точка яъне php аст, яъне ин дар компютери ман расширени сурата яъне нишон медиҳад. акнун медароем дар sprouching мод, яъне ки HTML изображениеро назар мекунем. ман ҳамин кода копировать мекунем ва вставид мекунем дар сайт мо.
اکنون من میفهمم که این کد یعنی چی است، یعنی چه خیلی کار کرده میشه. من این کد ببینید، یعنی ما emg می نویسونیم، اینش در کار نیست حاضرش ده. خب emg می نویسونیم و emg یعنی تگی است که یعنی محکم نمیشه. من خیلی که میبینین، من چقدر که ما دیگه تگو را یعنی محکم میکردیم، emg از تگوی است که یعنی محکم نمیشه. من خیلی محکم نمیشه. این علاقه HTML5 ده نیابیزت نشدگیه. برای همین این را ما محکم نکنیم. وقتی که emg که نویسونیم ما میخوایم که ما با براوزر میگیم که ما صورت وارد میکنیم و src می‌نویسیم. src یعنی که این اتریبوتی است که یعنی ما را میگه که یعنی صورت ما در کجا قرار داره. ما src که نویسونیم در اینجا نام صورت و در کجا بودن صورت یعنی ما میگذاریم. مثلا صورت ما در پاپکای ایمیجز است، در پاپکای ایمیج است و نام صورت ما این 1 2 3 است. فرمت صورت ما نقطه مونه و همین است. فرمت صورت ما این png است. سخرانی میکنیم، نگاه میکنیم. من از خیلی که میبینین خطاگی داد، یعنی که ما کجایی را خطا دادیم. این ما آدرس صورت یعنی خطا کردگیم، یا اینکه نام صورت، یعنی ما نام صورت emg نویسونده، ما در اینجا نامش یکی 1 2 3 نویسیم. برای همین صورت نامش راست میکنیم، سخرین میکنیم، اب میکنیم. من خیلی که میبینین یعنی صورت ما را کلان برآورد. اکنون یک اتریبوت دیگر است که صورت یعنی که رزمش معیدا میکنه. گو وقتا در HTML این کار میاد. در داخل این اتریبوت ما می‌نویسیم که یعنی که رزمه صورت ما را چند قدر یعنی که در اکران برآورد. مثلا می‌نویسیم با 100 یا اینکه 200 پیکسل. من از خیلی که میبینید صورت ما را یعنی 200 پیکسل برآورده نشون داد. فقط یک تگ بیر میمونیم. فرمت صورت چیه؟ jpeg, png, svg, gif و غیره. یعنی که این نمودی صورت ها هر صورت برای خودش فرمت داره. کسایی که نمیدونن میتونه که سویس وکنین. من از صورت نگاه کنید که من از صورت من png فرمتش است. یعنی صورت ها برای خودشون فرمت های گوناگون دارن که شما میتونین همین خیلی چهره سویس و در اومده فرمت های صورت رو ببینید. اگر فرمت های صورت دیدین شما میتونید که در اینجا صورت همون صورتی که پاتکولچر میکنین، یعنی در سایتتون فعال میکنین، نامی فرمت همون درست شب نویسون. اگر نام فرمت درست نویسونین پس خطا میتید. سراغای صورت از داخل و از اینترنت، یعنی که ما از داخلیش گفتیم و از اینترنت چه نشون میدیم. مثلا شما در گوگل یا در دیگر سامانه‌ای که داخل شدین، مثلا بیاین یک کار میکنیم. ما نوتات پلیس قد کار کردیم، برای همین نوتات پلیس میداریم یک صورت دل خود. من بالای این طرف چپ میشکر میگیم و اینجا نوشتم که کپی رات URL کارتینکا، یعنی که URL کارتینکا را ما کپی رات میکنیم. بعد در داخل من همین بگذار روز اینجا است و یک تا دیگر صورت دباید میکنیم از پایان. و در src یعنی همون آدرسی کپی رات کردگیمون ما میگذاریم. وقتی گذاشتیم سخرین میکنیم، پراورکا میکنیم. اگر اینترنت باشه صورت میبره، اگر اینترنت نباشه صورت پس نمیبره. ساختن جدول در HTML. جدول در HTML من به شما توصیه میکنم که دائم در سایت در اومده ببینید که چقدر ساخته میشه و جدول برای جدول ساختن یک کمتر باید شما فکر کنین، چون که این کمتر کدای زیاد نوشته میشه. برای همین ببین ما یک جای سایت مونده، یعنی همین جدولم میسازیم. من علاقه ساختگی تیار دارم، من فقط کپی رات میکنم در اینجا و شما را نشون میدم. من اینقدر چستی که یعنی که جدول میسازم. نگاه کن اینش کامنتاری، یعنی اوز من با ترک میفهمم این هر دین ها را و در اینجا میبینیم. مثلا وقتی که ما جدول ساختیم ما باید تگی تر بخشیم، تگی تیبل یعنی بنویسیم، بکشیم و اخیرا محکم کنیم. اکنون این بوردرش یعنی که جدول خط میتیه. از یک بار من نشون میدم. من این خطای گردی که میبینین در جدول است، اینا یعنی که همین بوردر، یعنی که 1 پیکسل یعنی که قوسی خط میتیه برای دیدن. من اکنون تگی تر داریم و تر رو محکم کردیم. با تر داریم با تر محکم کنیم. تر این چی است؟ تر این خطای من این خیلی
хатои рост аст. Мана ин хеле якта мо сохтем ва дута тер, яъне дута тера мо мана ин агар сета мекардем поёнтар меомад, чорта мехалем хеле зиёдтар рафтан мегирад. Ва tj чиаст? tj бошад мана вақти мо tr сохтем якта дута сета чорта, яъне tj сохтем. tj маънош ки мана ин бубинен якта дута сета ва чорта яъне хатои сохтем ки дар дохилшон мо ягон чиз метавонем ки нависонем. ана акнун як бор мебинем дар сайт ки чӣ хеле результат метиҳад. мана ин хеле результат дод. якташа мо зиёдӣ сохтаем, барои ҳамқа инҷаша якамтар безеб баровардаем. мана инш зиёдӣ аст. зиёдӣ ки аст мо сахнаин мегирем сахнаин мекунем. мана чӣ хеле ки мебинем яъне ки рӯйхати мо хуб баровард. ана акнун ҳолатҳои дар ҷадвал мешавад ки мо мехоҳем ки яъне ки ман ҳамин текстҳои мо яъне ки чорта хата аз боло хичагира, яъне ки мо мегем ки атрибути row-spam дарози яъне ки call-spam буд, ман хуб дар ёд надорам. атрибути call-spam ман даи менависонем дар ҳамон чизе ки бояд мегем ки яъне сета хата дар хил бигир. масалан мегем сетара бигир ё ки мегем чортара бигир. вобаста аз таблицаи мо аст. манам бидем ки яъне ки як асмоа ва номер телефона яъне ки барои худаш яъне гирифт. барои ин яъне аз боло омадан мо якта дига tr дигар месозем, яъне ки боло биёяд. як tr дигар сохтем, иношам мегирем, инаш дар кор нестанд, инашам мегирем. дар ин ҳолат бошад ман чӣ хеле ки мебинед яъне ки аз боло ман ин хел нависон ва 1 2 3 тара гирифт. агар 2 таб нависем 2 тара мегирад, 1 таб нависем 1 тара, 10 таб нависем 10 тара мегирад. хуб ҳам хел намуд атрибут ҳаст, буд row-spam ҳаст. масалан нигаҳ кунед, ман мехоҳам ки намин биёин якта дигар tj дабоин мекунем. инҷа ман мехоҳам ки ҳамин tj ман яъне ки аз бар сета полера бигирам ба худаш. дар ин ҳолат бошад ман менависонам, мегем ки сета ё ки биёин масалан мегем 2 тара бигир аз бара. мана ин аломати моро чӣ хеле ки мебинед, мана якта аз ин бар гирифт, якта аз ин бар, яъне ки 2 тара гирифт. агар сета бинависем 3 тара мегирад, 4 тара бинависем 4 тара мегирад. ана нашоти мана ин иҷое ки безеб шуда метавонед ки шумо яктаи мана мина яъне ки нест кунед. вақте ки нест карден ин дар ёлат бошад тоғри мешавад. мана чӣ хеле ки мебинед тоғри мешавад, яъне ки шумо худтон контрол мекунед таблицаро. мана ин хеле таблица сохта мешавад ва агар барои таблица барои шумо бисёртар даркортар боша, метавонед ки ман адели даст барои таблица дорам ки дар оҷа пурратар фаҳмондагиам. хуб мегзарем дар дигар мавзӯъ. рӯйхати ULD, яъне рӯйхати ULD-ро ман фақат осон карда мефаҳмонам. чӣ хеле ки дар дил хосамоно медоред, мана ин хеле менюҳое ки мебинед дар боло, дар поён, дар куҷое ки бошанд, инҳо бо рӯйхати ULD сохтагианд. ё ин ки мана ин список ки мана дар иҷа ки мебинед, инҳо бо рӯйхати ULD сохтагианд. рӯйхати ULD чи аст? мо аз боло менависонем, комментарий мекунем ки шумо дар фаҳмоша. ман ин исходни коди ина дар таги видео мемонам, шумо метавонед бирои скачат кунед. ин як намуд список мешавад. масалан чӣ хел менависонам? масалан мо менависонем ul, инам тег аст, яъне ки мо тега нависонем бояд бо маҳкамаш кунем ва дар миёнаш бошад менависонем li, тегҳои li-ра менависонем. мана тегҳои li-ра ки нависонем, яъне ки тегҳои li чӣ қадари боша вобаста аз сомонаи мо. барои ҳамин биён мо аз 4 та иборатш мекунем. биён менависонем ки асосӣ, масалан бигзор ин меню бошад. мана аз сета яъне ки мо иборатш кардем. қоидаи нависани рӯйхатҳои ULD ин намуд аст. вақте ки мо навид мекунем дар браузер мебинем,
мана чӣ хеле аз боло мебинед мана хел маркетҳо яъне гирдак баровард ва рӯйхати моро баровард. Аммо агар ки мисли ин менюе ки дар сомонаҳои дигар мебинед агар боша бихоҳем кардан инha css мекунад. Хуб акнун боз як намуди url дигар ҳам мешавад ки яъне ки дар дуруни url бо url мо менависонем. Ин хеле ҳам яъне мешавад. Агар шумо дар дигар сомонаҳо дида бошед яъне ки меню да медоред бо пад меню дора бо пад менюш да медоред. Боз ҳамин хел метавонед ки url нависед. мана ки чӣ хеле ки мебинед яъне ки бо дар дохил боз рӯйхати дигар яъне ки рӯйхат дуруни рӯйхат шидан мегирад. Ин яъне мавзӯи url аст. Икон ва favicon. дар забони HTML яъне ки махсус иконкҳое аст ки ман дар сайтам мана инҷа гузоштагӣ ҳастам шо. спецсимвол яъне медароед шумо мана ин спецсимволое ки мебинед мана дар инҷа сураташон овардагиянд ва инҷа кодҳошон ҳастанд яъне кодҳои забони HTML. Шумо метавонед ки ҳамин кодша просто копировать кунед. мана биен масалан негом звездара мегирем. мана звездара мегирем, кодша копировать мекунем ва дар дилхоҳ барноматон вставид мекунем. вставид кардем дар браузер нигаҳ мекунем. мана чӣ хеле ки мебинед дар инҷа сурати звездара баровард яъне ки ин иконкҳое аст ки дар забони HTML аст. мана ин хел кодҳоша копировать карда вставид мекунем, кор мекунад. ана нашоти favicon чи аст? Favicon яъне ки биен дар интернет мебинед favicon чи аст. мана favicon ки нависондем мана хеле суратчаҳои майда мебарад. ин дар куҷо места? ин яъне ки дар болои браузер места. масалан нигаҳ кунед YouTube нигаҳ кунед дар болош яъне ки чӣ дора яъне ки сурати логотипи YouTube дора. ё ин ки мана сомонаи мада ман болода яъне ки ман логотипи сомонаи худма гузоштагим. аммо амхе шумо метавонед ки дар забони HTML яъне ки добавид кунед. ина дар куҷо добавид мекунем ва чӣ хел добавид карда мешавад ва ман ҳозир нишон медиҳам. мана ина дар мобайни теги head добавид мекунем, чунки ин favicon вобаста ба болои браузер дора. барои ҳамин мо ира дар асаби забони HTML яъне добавид мекунем. добавид кардани ин бисёр оддӣ аст. линк менависонем, теги линк менависонем. баъдан теги линк да биен ман хуб да ёд надорам, барои ҳамин як бор дар интернет менависонем, мебинем ки чӣ хел нависта мешавад. биен ба дилхоҳ сайт медароем ва ин кода яъне назар мекунем ки чӣ хел подключат мешавад, чунки манам дар ёд надорам инса. мана инҷа кодша копировать мекунем, инҷа вставид мекунем. акнун инҷа чӣ дора? яъне ки rel гуфтагиай ва икон, яъне ки инҷа дар ин атрибут яъне нишона додага ки мо мехоҳем ки дар болои браузер яъне ҳамин хел суратшо подключат кунем. баъдан чӣ гуфтагиай? баъдан ref гуфтагиай. ref яъне ки чӣ? ref яъне ки дар куҷо сурати мо қарор дорад. дар инҷа http яъне гуфтагиай аз сайти mysite.ru яъне ҳамин хел favicon интихоб мекунем. ҳозир агар мо бибинем мана дар инҷа қабул накард, чунки вай сайда яъне favicon сурат дохил кардагӣ набудааст. барои ҳамин мо як сурат худмон месозем.
من همان یک صورت فاویکون یعنی از یک جای کامپیوترم یعنی کپی کرده و استفاده کردم. شما میتونید این صورت رو از اینترنت کنین یا اینکه چرا پروگرام فارم فاکتور صورت رو فرمت فاویکون کنین. من خیلی که میبینین در اکران ما. برای همین بین این صورت کلچت میکنین یعنی نامش فاویکون.ایکون یعنی فرمتش هم ایکون است. ما در جمع نویسیم که یعنی که درباره همین فایل ایندکس چیز قرار داره این فاویکون نام شه یعنی که فرمتش باشد این .ایکو. سخرین میکنیم پراورکا میکنیم میبینید که ازمید میشه. من از خیلی که میبینید در بالای براوزر من یعنی این صورت ازمینی چید. میگذاریم باز دیگر قسمی موضوع مونده. موضوع دهم یعنی یک چند تکویی که در HTML5 پیدا شدن. این یعنی بگیم دیتا اتپیچت کشیده یعنی من این اهمیت ندادم برای که ما علاقه HTML5 تگوش یعنی در ما موضوع یکم فهموندیم. شما با HTML5 یعنی علاقه فکر میکنم شناس هستین که این یک ورسی نو است و یک چند تگوش ما در عین کل در این موضوع نشون دادیم. برای همین این موضوع را میپرتیم و دیگرش میگیم یعنی که اودیو ویدیو و قبول کردن اونها در براوزرها. اودیو ویدیو این در HTML5 پیدا شد یعنی در HTML4 این اودیو ویدیو در براوزر نمیشید مونده. برای همین ما میدرویم در اسپراوچ میگن چون که من هم از یاد نمیدونم اودیو ویدیو را دبایت کردن شه. میایم اودیو دا من اینجا پادش که براوزر رو گفته یعنی که کدام براوزر رو دین قبول میکنه کدام براوزر رو قبول نمیکنه. من این کدی است که کوتاه در HTML5 است و اگر شما مقصد که بخواید که در همه زبان در همه نوع براوزر رو و اودیو را بخونه یا ویدیو را بخونه من این فرمت قد شما مینویسید. نه که ما این موضوع موضوع مهم که نیست به خاطر همین من فقط من این طرز نوش نشون یعنی طرز HTML5 پیدا شده نشه. همین کد کپی رو میکنیم و در من مثلا بالا ما میگذاریم. اکنون اینجا چی میگه یعنی تگ اودیو را ما میکشیم تگ اودیو را باز محکم میکنیم اما در میونش یکم چیز نمینویسیم کنترل این بعدا اتریبوت مینویسیم. خب اتریبوت SRC علاقه شما شناسین SRC یعنی که نام و فرمت ویدیو را در داخلش میگیره یعنی که در کجا بودن بخشن در کجا بودن اودیو ما و نامش چی بودن یعنی فرمتش چی بودن. ما علاقه وزیر ویدیو ما اودیو نداریم برای همین اینجا نامش همین خیلی نویسندگی مثلا نامش ما میگیریم و کنترل چیه کنترل این اتریبوت است که میتونه که خودش همین خیلی کار کنه یا اینکه میتونه که من کنترل بنویسم این خیلی میتونه کار کنه. برای همین اینا که در اسپراوچینگ فقط کنترل خود نویسندیم میتونه کنترل خود قطعی استفادهش بریم. من وقتی که ما اینا نویسندیم در براوزر میبینیم من از خیلی که میبینید در براوزر ما علاقه فایلی که باید پرایگرات شود یعنی که بخونه برآورد علاقه و فقط که یکم چیز نمیخونه ما موزیکا داخل نکردیم یکم موسیقی را ما گرفته در اونجا داخل میکنیم. من همان یک موسیقی را در اینجا گذاشتم و نامش بیان یک دیسه میکنیم .mp3 یعنی فرمتش این mp3 است. در اینجا نام اودیو رو نمی‌نویسیم و mp3 یعنی این نامی من از خیلی که میبینین یعنی بلند پس یعنی همه چیزش میخونه. کنترل گفتگی ما کنترل ما چی معنی داره کنترل ما یعنی همون کنترلی وارد میکنه امورا وای بلند پس کردن خوندن معنی چیز داره. من کنترل که ما گرفتیم یعنی هیچی نمی برای این کنترل هم وقت مونیم. خوب میگذاریم در دیگرش چی است؟ دیگرش یعنی ویدیو گفتیم ویدیو چی خیلی میشه ویدیو هم نی به مثل همین میشه ویدیو هم نی در سایت در اومده بینن یعنی که چه خیلی که من قاعده هایی که امیرا گفتم یعنی ویدیو هم خیلی داخل شده فقط که در همینجا ما مناسبه ویدیو انا اکنون یک چیز در HTML5 میگذاریم با HTML5 در باشن HTML4 و مخصوص اتریبوت بود که در بعضی تگ ها میموندن که مثلا تایپ این اتریبوتی است که ما در اینجا میگیم که این چه خیلی است یعنی که میگیم که وی بعد فرمت چه می‌نویسیم mp4
این حاضر در HTML5 علاقه نیابیزت نشدگی این دیگر لازم نیست، برای همین ما می‌نویسونیمش. فقط شما بدونید که هم خیلی چیز هست. در اینجا باشد ما راهی ویدیو می‌سازیم. مثلا بیاین ویدیومون www میمونیم نامش، یا اینکه بیان MVC نامش میمونیم mvc.mp4. من اکنون ما ویدیو نداریم. من از خیلی که میبینین ما از ویدیو نداریم، یکم چیز نمیخونه. من یک ویدیو تیار کردم، میگیرم در اینجا فقط میگذارم. من ویدیو ما گذاشتم. ویدیو ما درباره ایندکس است، برای همین ما در اینجا روشن میتونیم که MVC درباره، یعنی که درباره است. اگر در یکم پاپ کنیم ما پاپ کردن نامش مینویسیم. یک بار میبینیم ویدیو ما را در حقیقت میخونم. من از خیلی که میبینین ویدیو ما را فقط که رزمرش کلانه ما اتریبوتمون در izobrazení نشون دادیم که برای این زورا معایده کردن. فقط ما میتونیم که من خیلی اتریبوت نزنیم. اتریبوتی که برای ویدیو را یعنی رزمرش معایده میکرد. مثلا 100 پیکسل آوریم. من از خیلی که میبینین که 100 پیکسل برابر 100 پیکسل معایده تر است. مهم نیست خدا. ما اودیو ویدیو را قبول گذراندیم و یک چیز مهمی دیگر در سایت است، این سراغ از یوتیوب، یعنی که از یوتیوب تقریبا که همه ویدیو را از یوتیوب یعنی داباید میکنن، چون که اگر در سایت ما ویدیو داباید کنیم ملکه هاستینگ ما در جای زیاد در کار میشه، ما سومی زیاد پلاتید میکنیم. برای همین طبق قاعده حاضر یکم کس از سایت خودش پریم ویدیو داباید نمیکنه، برای همین اینا از یوتیوب میگیرن. برای همین من میگم که از یوتیوب چه خیلی ویدیو را در سامانه خود داباید کردن. من مثلا ما یوتیوب میداریم حاضر دل خو درسای ما را میکشیم. مثلا بیاین من درس ایمیل یعنی فرستادن ایمیل میکشیم. وقتی که کشیدن در اینجا چیکار میکنین؟ در اینجا هست کاناپکای پادلیت است. کاناپکای پادلیت میجقیم و اینجا وستاویت است. وستاویت که میجقیم اینجا کدوی زبان HTML است. پس کپی را میکنیم، کپی را چی میکنیم؟ وقتی کپی را چی کردیم در سایت من میداریم، در دل خودش بیاین در اینجا یک بیر میمونه که از پایان بیاید و همین کد را وستاویت میکنیم. یکم دوشه ازمینید نمیکنیم. من حاضر علاقه زاگروزکا میته، یعنی ویدیو را از یوتیوب گرفته در سایت ما میگذاره. من از خیلی که میبینین یعنی که از یوتیوب ویدیو را گرفته در اینجا گذاشتین، ما میتونیم که از اینجا یعنی تماشاش کردن میریم بلند کنیم پاس کنیم چه خیلی که در یوتیوب است. اما نشاط رزمر من اینجا چه خیلی که ما اتریبوت را نشون دادیم، اتریبوتی که یعنی که رزمرش عوض میکنه. ما یه اتریبوت چه من نشون دادیم در اینجا 100 پیکسل کردیم، در اینجا این خیلی اتریبوت داره یعنی که 560 پیکسل هست. با اتریبوتی یعنی که درازی داره من از 315 پیکسل شما را میتونید که ازمینید کنید، فرق نداره. فقط همینجا نمرش ازمینید میکنین و در اینجا باشه رزمری ویدیو نه ازمینید میشه. میگذاریم با دیگه قسم HTML input. این موضوع اخیرانی ما میشه، این 12 موضوع و این موضوع بسیار موضوع مهم است در سایت سازی که پشتی قریب در تمام جای در تمام سایت ها این چیز استفاده میشه. HTML input و اتریبوت تایپ نیم پلیس هولد. ما این چیز میگذاریم. برای این من آدرس سایت من میتونم تو که در کجا است من HTML5 را میدارم. شاید من این باشه فرمان. من در فرما که در اومدن اینجا همه اون اسپراوتینگ همه چیزاش درباره اینپوت گفتگی است. اینپوت چه خیلی میسازیم، فقط اینپوتی پرستوی. بیاین ایرا من کامنتاری میکنم چون که وزیر ما لازم نمیشه. من اما اینپوت هم میسازیم. اینپوت یعنی تگی محکم کنک نداره، اینپوت خودش تگی خالیه و
дорои атрибут аст, яъне ки дар input мо бисёр атрибутҳо менависонем. Фақат оз ман якчанд атрибутҳои муҳимша мегӯям. Мо input ки нависондем, дар сайтмон обновид мекунем. Бинем мана ин поле мешавад ки яъне ки мо лилхо текста метавонем нависонем. Яъне ки input мо сохта шид. Анакнун мо дар чиқаде ки дар мавзӯъмон гуфтем, яъне ки input-аи мо атрибути type, name ва placeholder ишод метавонем ки ин се атрибути аст ки атрибути лозима ҳастанд. Биен ина полни копировать мекунем, дар як ҷои сайтмон комментария мекунем. Чунки аз рӯи ин мо ҳозир кор мекунем. Мана он чизе ки барои атрибут аст. Анакнун дар инҷа якум атрибут мегӯем, атрибути type. Бигзор атрибут type мо намегзарем ва атрибути name мегзарем ва атрибути placeholder. Атрибути name ин як чизе аст ки яъне ки дар форма ҳангоми шумо PHP-ро меомӯзед, ин атрибут бисёр атрибути лозима аст ки шумо полиро яъне ном мемонед ва через ҳамон номаш аз он ягон информация мегирем ва метиен якам хеле коро мекунем. дар инҷа атрибути name ки фаъолият кардем, дар дохилаш яъне ки дилхо нома шумо метавонед бимонед. яъне ки шумо агар соҳиби фарзанд шед, метавонед ки фарзанд ва дилхо ном бимонед. ҳамин ҳамин хел аст, яъне ки чӣ номе ки хости мемониш. Масалан биен ман мемонамш номи ней. аммо ин дар браузер ягон чиз нишон наметавад, фақат як ном аст, ягон чизи дигар нест. Барои ин браузер нишон наметиҳем. Placeholder яъне ин чизи муҳим аст ки дар ҳама сомонаҳо қариб ин истифода мебаранд. Ин атрибут яъне ки ягон чиз нависондан дар дохилаш. Масалан биен як дасте менависем, ёки ин поле бизор поле email боша, менависем email. ёки дилхо номи дигар метавонем нависонемш. дар ин ҳолат бинед ки дар дунёи поле мо email менависад. вақте ки мо мечиқем ягон чиз менависем, email мо гум мешавад, тозаш мекунем, бо email пайдо мешавад. анакнун атрибути type. Атрибути type чи аст? Атрибути type мана мо инҷа бигзор мемонемш. дар атрибут type яъне ки намуди полеро менависонем. биён ин полеро менависонем ки text. не ки по умолчанию худаш ин input text аст. ин ягон тағйирот намешавад, яъне ки ҳамчи хеле ки аст хел меиста. дар ин намуд мо дар инҷа метавонем ки чанд намудоша бинависонем. мана инҷа поёнда ки мебинед якчанд намудое ки популярни бисёртар истифодааш мебаранд. ман инҷа мондамшон оз камтар баъдтарак мефаҳмонам то ки амин нош яъне ки чӣ кор мекунанд. анакдун дарши форма намегзарем. методи яъне методи post ва get камтар нишон метиҳем. форма чи аст? форма яъне ки дар забони HTML як поле вход, регистратсия, ягон ҷое ки мисол email-та менависонем, подписатсия мекунӣ, ҳамин хел ҷора яъне ки бо форма қатъӣ мекунанд. яъне дохили формада мегиранд. мо теги форма менависонем ва теги форма маҳкам мекунем. дар дохили кадом инпутиро ки мо нависонем дар забони HTML, мо инпутро дар дохили форма менависонем. форма ба худаш ду атрибути муҳим дорад. атрибути мана метод яъне мезод дорад ва атрибути актион. шумо агар оянда давом доданӣ бошед ва ин забони HTML метавонед ки дар сайтҳои ман яъне ки забони PHP-ро омӯзед ва дар онҷа мо инҳо қатъи бисёр кор мекунем ки постоянно инҳо истифода бурда мешавад. дар инҷа мешавад post ё ин ки get фарқ надорад. инош ози о қадар аҳамият натиҳем. дар инҷа масалан ягон бибинед ягон индекс ёки форм мисол .php мешавад. махсус ин чизо мешаванд. дальше мегзарем. ина дар PHP хубтар мефаҳмонем. барои ҳамин ҳозир барои ин хитона гаранг накунем, не ки бидонем ки дар ҷое ки забони HTML шумо дидем ҳам хеле атрибут, яъне ки ин атрибутҳои муҳими форм аст ки бояд нависта шавад. мезод ва action. хуб боз ҳаст текстари. ин теги аст ки яъне ҳам кушода мешавад, ҳам маҳкам мешавад. текстари шумо ба фикрам дар зиёд сомонаҳо вохӯрдаги ҳастен. мана текстари мана хел мекуша, мана ҳарчи хеле ки мебинед, мана метавонед аз инҷа калону майдаш кунед, инҷа ягон текст менависонед. фақат як бер менависонед поён биёяд. анакнун боз чи аст?
باز داریم یعنی که select و option. select option این یک موضوع مهم است. اینش هم بین اینش هم میگذاریم نشون میدیم. این فقط select می نویسونیم. select که نویسونیم ما با select محکم میکنیم. اکنون در داخل select این option می آید. option باشد یعنی نگاه کنین چی است. حاضر من نشون میدیم. بیاین چی میگیریم؟ یعنی که ینوار فوریه مارت میخواد سورا میگیریم یا اینکه یک دسته میگیریم روش یک دسته گیریم. من این خیلی چیز میگیریم. بازیر من نشون میدم شما در بسیار سامانه‌های اینترنت دیدگی هستین. من از چخلی که میبینین یک کدگی است میتونین درا بگیرین میتونین سرا بگیرین میتونین چیزی را که یعنی که بگیرین در اینجا در جای یک دستش مدل خاطر میتونین که بنویسونین. انا اکنون میگذاریم دیگرش یک چند کارهای مهمی اتریبوت تایپ یعنی که اتریبوت تایپ یک چند چیزهای مهم داره. مثلا چخیل مثلا بین مینویسونیم شما ببینین. تایپ یعنی که تکست ما نشون دادیم یعنی که یکی از اتریبوت های مهم است در زبان HTML. بیاین اینش را می‌نویسیم چک باکس فایل رادیو و پاسورد و یک تا دیگرش هم مهم است که این سابمیت. اکنون حاضر ما این پولی ها را میبینیم که یعنی که چخش یعنی که ما یا اینپوت ساختیم یعنی که تایپشون هر نمود کردیم یعنی که تایپ دارای کارهای زیادی بر خودش است. من اکنون نگاه کردیم ما این تکست ها یعنی که اینجاش هم یعنی تکست ساختیم اینجاش مقصد رادیو بود با فکرم چک باکس ساختیم در اینجاش و در اینجاش فایل ساختیم و اینجاش رادیو ساختیم. من خیلی مخصوص کنوپکوی هستم در اینجاش باشد یعنی پاسورد ساختیم چخلی که ما یکم می نویسونیم من ببینین صورتی من کروگلی کاویچکو میبره یا که در اینجاش میبینین من کنوپکا ساختیم یعنی خودش پرایوت باشه نویسندگی. من خیلی مقصد چیزای زیاد ساختیم. کنوپکا را میتونید که شما جاب نویسید ولیو این اتریبوت یعنی که نامی کنوپکا را بگیم علش میگیم مثلا می‌نویسیم ویو. من از چخلی که می‌بینید کنوپکا را منوشا ویو کردم. من وقتی اوکی میکنیم فرم میگذاره. این چیز از کجا پیدا شد؟ این یعنی که من این فرم میکنه یعنی که ما در فرم میپرتیم. این مخصوص قاعده ای است که باید در فرم ساختن همیشه باید ما استفاده بریم. اکنون دوام اینپوت را ما میگذاریم یعنی که این آخرین موضوع ما بود یعنی که ما گذاشتیم همه چیز تمام کردیم زبان HTML ما الکی آموختیم و اگر یکم سوالی نفهمی باشه در شما سوال تین. اکنون فقط من در آخر یک اینپوت یعنی نشونتون میدم. من اینجا اونسی که برای اینپوت است یعنی همه چیزش نویسندگی است. این درس 12 که من گفتم درس مهمی بود. اکنون در اینجا میگذاریم اتریبوت تایپ میبینیم در نقشه. من این اتریبوت تایپ است و اون کارایی را که انجام میدم. من مثلا یک اتریبوت تایپ با فرمان باتن یعنی کنوپکا ساخته است. اتریبوت تایپ یعنی که با چک باکس یعنی که من خیلی کنوپکا ساختگی است. کلر قطعی من خیلی رنگ میگیره ساختگی است. یا اینکه دیت قطعی من خیلی سال تولد میگذاره یکم چیز ساختگی است. من این خیلی بود داره و پول ایمیل داره پول مثلا یکم فایل ویبرات کردن داره. من خیلی کنوپکای صورتی داره و این خیلی من میگن که اینکه نمودش زیاده است یعنی که من خیلی سلاید دور میسازه. من خیلی ریدن که نمی‌سونی ریسید یعنی کنوپکای سبروس می‌بره که کنوپکای رخچقدی یعنی همه سبروس میشه. کنوپکای پویس کنوپکای من اتراوید
ва кнопкаи текст қати мана ҷои текст нависӣ уман хулоса ага мана ин чанд возможностие ки дора мана дар поин ман нависондагиамаш мана ҷа бо url дора яъне ки ягон url метавонем нависонем яъне ки ин атрибут tag мана қадар яъне ки чизҳои хуб дора ва аммо ман инҷа фақат чизҳои муҳим шавардам ки бисёртар ин истифода бурда мешавад. хуб гумон мекунам ки ин видеомон ёк аз 1 соат зиёдтар шояд кашид. барои ҳамин ман агар ягон хатогӣ боша аз шумо бахшиш мепурсам ва ягон чизи нофаҳмӣ боша дар метавонед дар сомонаи ман дар омада комментария кунед ё ин ки дар канал дар омада комментария кунед ё ин ки дар группаи мо вайбер дар аъзошен ё ин ки дар телеграм мо дар телеграм ҳам группа дорем. мана ин группада метавонед ки аъзошем онҷа дарсҳо ва корҳои сомонасозиро барои шумо мепартем ки шумо метавонед аз ҷа гирифта истифода баред. хуб ягон чизи ногуфта ба фикрам намонд. ин чизе ки ногуфтамон ман дар комментария ки дар дигар ҷо менависонам. то дарсҳои дигар дар паноҳи худо ва подписка ва лайка фаромӯш накунед ва дӯстотонро дар ин канал даъват кунед. аз шумо мо хоҳиш мекунем чунки ин намуд канала кам одамои ҳастанд ки подписатсия мекунанд. барои ҳамин ман фақат як хоҳиши яъне як гуфтанӣ дорам ки ба шумо ки ман канала ба хотири сум кор кардан яъне ки насохтам. ин ба хотири аст ки ман ин профессияро дӯст медорам. ба хотири ҳамин ман шуморо дилхоҳ чиза сомонасозиро нишон медиҳам. хуб дар паноҳи худо бошед то дарсҳои дигар. хайр.